Rahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar, Imam, afridi lecture channel. My dear viewers, and today you will learn his and have. So, without wasting time, let's start. His and have. My dear viewers, panan video ke ba या पन्नाने वीडियो के बमूंगा हैज़ आउ हैव वायु हैज़ आउ हैव बांधे दखपो है दुलो दपारा राजे ची डिफिनेशंस आउ मिसालुना ओगोरू हैज़ एंड हैव my dear who was हैज़ and have as a main verb is used to show position, ownership, and relationship. My dear, who was chekala has or have pahpala. The main verb function work. We know dabya position hai, belonging hai, ownership hai, taluk hai. My dear, who was has or have kala the main verb function work. पदे बंदे बा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो का उस राजू पल टॉपिक ला his the my dear who was इस्तेमाली की the he she it और singular name mean या वनामा no my dear who was चकला ज़मून सारा subject he या शी या एट या सिंगुलर नेम भी न ब्याबा मुंगे इस्तेमाल आऊ हैज़ लका पदे लांदिनो मिसालुनो के he has a book दहा गसरा यो किताब शता for example द पख्तनाउ कमाची हु has a book द चा सरा किताब शता और मला आगा दावरता हुई च दा गसरा शता he has a book दा गसरा किताब शता या बल examples She has 3 cars. The hage sara dre motre. Mean he owns 3 cars. Aga the druyo garu ya the druyo motro maleka. Yeah, my dear, who was next example? It has black color. Yeah, we can say that the derang tord. My dear, who was Ali has a pen. The Ali sara ya pen shta. No the de misalun na bata sola waziha shiwi with the his mana or istimal. My dear was his the singular subject sara istimaligi laka he she it singular name. Aw da mungla position khai malkiyat khai belonging khai laka sanga chata so pade landino misalun kyu kata us razu hefla. My dear, who was the have or the has pamana ke fark nishta. The dwano mana is a main verb yaw shan deda. Kho fark pa istemal ke de. Laka che has the singular subject sara istemale do knows ba have the plural subject sara istemale ge pa plural subject ke my dear who was zamu sara de yaw I bal de zamu sara we bal you bal de او بل چې کوم دی plural name more than one name د یوې نامې نه چې زیاتې نامې وي هغې له موږ plural وایو نو my dear was دا پوینټ در سره نوټ کړئ چې have به تاسو د plural subject سره استعمالوئ plural subject کې زموږ سره I we you they او plural name دي لکه په دې مثالونو کې I have a book زما سره یو کتاب شته یا فار ایگزامپل د تاسو کوم چې who has an English book د چا سره انګلیش کتاب شته ایو سټوډنټ مالا جواب راکړي چې yes I have an English book او زما سره د انګلیش کتاب شته نو دا و څه شو دا اوس اونرشپ وو mean I own an English book د مطلب زما سره یو انګلیش کتاب شته یا next example we have time زموږ سره وخت شته who has time یا چا سره وخت we have time to solve this problem یاره زموږ سره وخت شته چې دا مسله حل کړو
یا نیکسٹ ایگزامپل you have money to buy a car. تا سره پیسې شته چې یو ګاډي ځانله یا موټر واخلې. نو مای ډیر اوس دلته کې چې کوم دا هیف دی دا میننګ ورکوي سره مین belonging یا owing something. یا نیکسٹ ایگزامپل دے هیف شوپس د هغې دکانونه شته. علي اینڈ زاهد هیف چانس د علي او د زاهد سره چانسز شته. نو مای ډیر ووز د مثالونو نه به تاسو لا دا واضحه شوي وي چې هیز او هیف د څه دپاره استعمالیږي. مای ډیر ووز هیز او هیف دواړه دا ریلیشنشپ تعلق ښیي، اونرشپ ملکیت ښیي، مالکانه ښیي. لکه فار ایگزامپل who own something. او مای ډیر ووز هیز چې کوم دی دا د سینګولر سبجیکټ سره استعمالیږي لکه he she it او سینګولر نیم. او هیف چې کوم دی دا د پلورل سبجیکټ سره استعمالیږي لکه I we they او پلورل نیم. مای ډیر ووز زه امید لرم چې تاسو به د هیف او د هیف په یوزیج او په معنی باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کوشچن وي په کمنټ کې رایټ کړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.